Hello, papagayam! Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga hintay basa, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo, Lorna, saan naapudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Melanie Gallardo, Renanti Quintero, ni Raquel Bachain from Florence Doctor, ni Mel Babakbak, Roberto Gilang dita, Paway, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni Pagayam Lorna. Dear Manang Biyanang, nagagat amapan makipurdiyan nila kay ko. Ngam adamadi nga estilo na. Tanagla daw asumrek sa inton malam sa paan na ti agawid. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papanam lito, api ang nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katnungay saan ka ang nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sos, basta ikarudan tumot ati maldawak. Umaydan tumot aintun agparaap ta. Nay, ada ka mat lito. Anyat gagaram. Umayak man makiraap, abaw. Aya, napandan na jay talon. Nasa padaan napan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga rod ida ka pito damin. Ay, maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw nga. Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Pay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo, may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok man ay. Ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kung dalim na ta sidak to abang wan. Pasensya kay alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Diyak ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumutlaang agraa pinton agparaebak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano ay nga agparaeb ka? Baraw, inton umay alawas na. Umay kay mga anak. Nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisina kong gay. Abong, inya pumambay. Kulang kumag. Nay, apay ngay. Di ka pa'y nabsog lito. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, abong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na po yan na batin. Sana pa nag-emote ngam binilang ko ti pa nagpunggam ha. Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat no adunay ti kanam. Taamin na nalabas kat dakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabsog. Mala, tumakdar ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kan nilito, anak ko. Apay, tangdan ang pailang. Ha? Apay ay nanang? Kanual daw ni di may nakiraap. Sa idi pananganan, nagadutikin na. Kan di oras ti merienda, isuman ng ti kadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa idi hotcake. Apay, saan pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ko? Wala. Bayan nyo. San nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan? Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan nyo. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun.
Makalugi ti kasjay! Papanamanan, Lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka no kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparik dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 san ita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda intun makasangpeta kay jay. Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak ngagpatangdan. Ikaro dantua no agpatrabaho akmay bakay. Rabiin, Lito. Maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo aya. Tay naaldawak Innum amin apa utang ko. Isadyak tumalang danan iti agraep into maminsan nabigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innam ti umay. Malpas iti may nga aldaw dayjay. Wala. Ta saan mo't nalawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estalyon, Tata. Aldawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas ti raip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayan. Inkarigata klata. Tapno di mo makungkuna. Sapayawan pa'y lang dagiti daddo mga grab. Ayaw. Kasanungay amalpas si trabaho no kastoy. Sige litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawin amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tip din tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasam, ada simrek iti alas 9. Ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka ay asimrek. Husto lang ti oras a panagintrada. Ta tinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, Lito. Anya? Kan amangan no nalipata mon. At tunggal adda papanam apakitrabahuan. Adu ti kanum. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag take out ka. Bakit? Iso nga glisi ka. Tagawag amin asidaan kan innapog. Kasigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta? Awan maapit ta, Lito. Ang damot Basait. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano day tan ngay? Awan ka ng tan Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bali. Tamakipurdi ak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamot makipurdi ang agdalos iti garden mo, Tata. Ha? Ay, sanay. Adda naalak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tigas Tata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem agtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay? Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran yo. Naglawa mo't di minulaam iti laya, Alona. Wan man, manglito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi iti mang dalos iti dayjay. Mang purdiyak, tadyak ka ba ilan na dalusan day dyan awang kadwak, manglito. Alona,
Siya kong titangda ng ngagdalos. Ay, saan? Tandan natulag kong agdalos. Anya? Ikit inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamay. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensyakan mang lito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan Lorna ha. No saan min apurdiyaan nila kay mo. Takas diya mo nga mintaramid na. Nagladaw asumrag. Kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tatang. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko ha. At nga min style nila kay mo ajak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Ago nga, Mike. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at ang danan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawa. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilyen da ti tangtangdanan da ngagdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga min ti style mo. Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Ken pasaray agbalkot ka pa'y. Nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Ken no lunch break, nagatidog ti turog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan pa'y lat alas 5 agawid kan. Asino nga'y timayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Ahaw, ni oray sanda nga lang nagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minen tapno alaan dakan. Ay, awan ti rumbang baliwak. Taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Tanan, no sanda ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Adu dita ti mabalin a pagkwartahan. San laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka ba? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka dagita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paag to ti mapan aglako. Sa akto agmarket mo tin iti sidainta. Nangalaam ka dagita kunak. Kit ijay umaa. At na sikreto nga umak. Di mo amaw. Ang nagmulak ijay tayo limod ko king ka. Anya? Imposible Bayam, tay pasyar kanto yung sikreto nga umak. Tapno makitam. Bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tay, at dagrasya nga insangput ko. Manok mat dagita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko. Anya? At napupukan ti manok ko. Adi mamo. Sikreto tayo ijay pupukan. Inlimod ko kang ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa lag. Nan, tapartye kong timasa. Ipupok ko pa'y laang to ito. Kasi daing tantumanan numaminsan. Lito. Nanang, anyat si Dayaw. Dinangdang. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay, ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay na, adda si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti si Dayo. Si Dana laang Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang, ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay, Nagtaod itay. jak nga rod mo no nangal-alaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanansamat pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam.
No din tumot makamulay ti sidaan na, tapno saan na jagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamot ngamin makipurpurdiya. Taawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot ngamin ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kuana. Adda manin milagro nga aramiden nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangibabain una yun, nanang. Bakit? Parti man dyan sangput ko, pato. Pato! Nangalaam, Ije pupukan ti pato ka. agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo, apato? Adda nga road. Sikreto ta ti pupukak. Tinakaw mo maninday, jayaan niya. Wan ay. Gamday di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutwam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan na, no di mo kayat. Ibusak Isardeng munti kastangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adya kagtakaw bakit? Kat di dakmat kayat apurdiyain. Isoda mo ilatin ang pwersa kanyak nagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardeng No dyan agtakaw. Awan lamutan talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaati pa kanyak. Iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na. Adda mapukpukaw amanukyaw, tata. Adalor na. Talo amanok. Patumat kanyak. Kandag itay mulak nga ubi. Agda ng kali. Kinuren ni Mari Pilang. Adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsyanan da ka no. Naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito idi namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagijay. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytuyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iji barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Anyat kaya't mo asawan Lorna. Nakabulos na ito kaldain. Saan ko atin nakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Pasulong dak Akin kalding nga iti inukod naman ay. Diyak mo nanang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Diyak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon numaamuan na si katinang idarum kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-ayam nga asawa. Sika mag-ayam tinagindarong kanyak. Wan, aklo kinaramit ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darom nga asawa. Saan nga rod anasaya at aramidem? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinipat tamatan. Agsinatan. Tadyak kaya tagtatakaw nga asawa. Saan ka di mat? Kasta ba kayo? Hindi na mo sinana. Nyakamutan. No di mo kaya't asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maayayo akmanan. Kat mapakawan ka, Lito. Sorry, bakit Promise. Di akong ulitin tinaramin ko. Agbalbaliw ako. Bakit? Kasta unay a panagsangsangit ti asawak a nagkidaw iti pamakawan. Ngam nagpakiputak baset. Jak inawat adagos tapno adda pagnakman na. Kat kaasi na di nan inulit ti naramid na. Saan na nagtakaw? Kat no kasjay amapan makipurdiya, masapsapan asumrek. Alakastan, tuy pagayam mo, Lorna.
Pagayam Lorna, husto laeng ti inaramid mo. Ti saan mo pa ng konsente iti madi nga aramid ti asawa. Kasta ati pudno amang ipatpatag iti asawa. Di na itulok nga agaramid iti maikaniwas. Iso akablaawan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lorna. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amin.